Omuramuzi wa Chief Magistrates Court George Mfitundinda yahereza omukazi Mildred Aritha omutuura owa Itara Kibingo omu Hoima West Division omu rurembo rwa Hoima ekifubiro eky'okukomwa omwaka gumwe n'okushashura shiringi $1,000,000 ahabw'okwosya engaro z'omwana owa muk'eiba ow'emyaka 6. Bakamusiba emiguho mukaise yamwokiye emikono mwalimu ikazi wa Itara bakweta alitoa Mildred. Namwokeza ki? Namwokeza okubaka bahimbire mugenzi we omwana w'okwezi kumu yamukwata muliiso niho yayihirire kumutera n'okumusiba emiguha n'okumwokiya emikono. Ogu akakora omushango ogu omu kwezi kwa mwenda omwaka oguhwire ogw'2023 Maureen Nganzi nyenenkuru w'omwana hamwe na Godfrey Katisime abatwire nibatambuza omushango ogu tibasiima enchwamu y'omuramuzi. Omwikazi ekifubire kino ky'omuramuzi akozere tikibaire kirungi kinyumire nkabwangu omuntu habwokuba omwana akwokebwa agongobaire kandi atusomere mu biragiro n'agamba nti abaire asemere kusiba obwomezi bwe bwona obw'omunsi muno. Titukaruraga omuramuzi n'akaguza omuntu akozere ensobi namukaguza okwenda osibwe bwireki oli nagamba myezi 3 wena mpo mwaka gumu na myezi 2 kandi kaina yihana ngwe kiremere sente naga nobwire bune kiremere sente ngikyo tukiruzerere kyo omuramuzi atukozere George Chief wa Hoima bagambire mujulire tukujulira twija kujura na ijwe hakisahe turo abakuru bakuja n'omwana waito mulema ninyowe nyikaire nindi basomusango ninyo yagenzeroho wa DPP ninyo yagenzere mu office ya Inspector of Courts ninyo yagenzere mu Judicial Service Commission hamusango guno obwo gule mangayine nibatucangake nogo wenyini ayokezo omwana nagamba nti ekireme sente natusekereza twagantu gomukota. Omuramuzi Mfitundinda obyaba nahereza Aritha ekifubiro yashoborangu aina omwana muto munonga owarukonsya kandi ngo akaba atakakorahoga omushango gwona nuko kuhebwa ekifubiro eki. Bitu yajangwa batikirizana n'ekifubiro eki bine 14 okujurira mu kote ndijo. Gashakwa Ambrose n'uwagaba Katoto.